ndabasuhuje ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo yaryo y'116, y'112 n'111. None kwa 18 Nzeri 2025 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho abayobozi bakurikira: abagize guverinoma, Bwana Yves Iradukunda, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga n'Itumanaho na Innovation. Mu bandi bayobozi muri Perezidansi ya Repubulika, Bwana Dieudonné Gatete, umuyobozi w'ibiro bya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Madamu Viviane Mukakizima, umuyobozi wungirije w'ibiro bya Perezida wa Repubulika, Ambasaderi Claude Niko Bisanzwe, umunyamabanga mukuru ushinzwe protokole ya leta mu biro bya Minisitiri w'Intebe, Bwana Ronald Minega Rugwabiza, umuyobozi ushinzwe ishyirwa mu bikorwa rya gahunda za guverinoma muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, Ambasaderi Moses Rugema, High Commissioner wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika Yunze Ubumwe ya Nigeria muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Minifra, Bwana Conrad Manishimwe, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo Mifotra, Bwana Clement Kabirigi, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga n'Itumanaho na Innovation Mini ICT, Bwana Elaste Rurangwa, umunyamabanga uhoraho. Naho muri Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu, Bwana Tade Tuyizere yagizwe Vice President. Ikigo cy'igihugu gishinzwe gutunganya amasoko ya leta RPPA, Bwana Jimmy Christian Byukusenge, umuyobozi mukuru. Urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe na zimwe ifitiye igihugu akamaro rura, Koloneli Claude Nkusi, umuyobozi wungirije. Bikorewe i Kigali kwa 18 Nzeri 2025 mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Minisitiri w'Intebe Dr. Justin Nsengiyumva niwe wasinye kuri iri tangazo.